Kachu Primary School erukushangwa omuri Katerera Town Council omuri Rubirizi District ekatandika omu mwaka ogwa 1997 aha musinge gw'ekisilamu kandi government ekaritwara omu mwaka ogwa 1983. Naza generally na classes tizihikire. Like for instance, nursery section tunikabata jine, we have only one class kandi nayo iri mu poor state. No shanganke abamwe abana nibashomera hansi y'emiti. Ishomereri obwa hati na Rebeka Kubi ahabwe byombeko ebine eberetire abeji batandika kuruhungamo. Ekikumusasha nk'omuntu no kumanya ngu ishomereri lyazire abana nabijukuru kandi abino kubasa omuntu nobwa kumurekere kyombeko kya miliyoni 5 na kyombeka konko kufayo kwa butukuru mbwenu katwebereremu ruhanga ayatutiro mu mbereji nitusaba mutukwase tubase kwekorera mu rumogu obuce tutekatekere unokurebeka ngo twayeyambise ndizo mikono ku rugahero nkomba abantu abashomireho mishomereri n'abantu bamani ku rugahero abebembezo mu government. Kachu Primary School fundraising etwire neyosha abo kuba tuketenga ngo member wa parliament witu abeni we yabo mugenyi mukuru konka abo kuba busy twizire twikiriza na Bunyarugumuzimu community ekigombe cy'abanyaruguru abasilamu abari Kampala Busia nankahi baturondera omugenyi mukuru. Okurigirira hari mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa Kachuser Nelson Katehangwa bakaba batandika kwombeka echombeko nkabazire bitu cyabaremo kumaririza nuko korarira omukikande. Ekizimbe eki kikatandikaho emyaka nkebere nyumaho tukaba twine kigenderwa cyo kwombeka dormitories z'abeji konka ekiretire cyaba kitano buzo mu kishaka na habwembera ze sente muri yecho tuhandikira bakamabito district tuhandikira dio twaha nezinde barwa twazitowa kao even na chairman LC5 na hatukaruhire tutiriyo abo kuba challenges tukizina ishomero. Abeji no bariyo nibetebekanisa okuhumuruka abarkwebembera ishomereri binokutina y'ababeji baragaruke ahabwo kuba tibineho kubashomeseza. Amakuru gashakwa Onesimus Indianabo omuri Rubirizi.